یافکن بیایی رسید. عزیزین دوستان، خواننده و نوازنده شما خدا نظرین شماره نوار که است 196 و ستاره سرا کارکن محمد آقای زنگشایی و تبله سرا کارکن وید جان دلجله و زنجه نوازن پیام زنگشایی. پیش را فرمایش داتا اجیت وایر، فرمایش داتا نادر جان و عبدالحکیم خاروکویی معروف به کرد.
गुलशान बार कहानी तपुल्लो बहारे वजे बाची सुलमे तगोबे वसाको अबाले परिया कैशम्मा जिताको तब्याम निंदी निदिमा तिचम्मान कनीसे किबांदा बरंत्रा ताका नगोबे याद काम भी आई रसीद अजीज दोस्तार